kono obeye din na nkonko yese e kan onokwa what you mam say what to do for to me we sisters na me kasachre we Mr. wa senwe ye jaja di kan aka no so wa wonim sesese wonyansi wodi ani beni de e wo say emra no wodi so because if you read bia ne said ni suban city nti fa adesuade a wukosua no maami ho no eni wani mu kan sene ubenya abotre ene ebu kese e de ama ufiora obesane no akwakohia no na won repeat the same no enfonso ba se onipa besua bibi free emu enfonso si a eno nkyere se na wahwe ase kra eno kyere se wo se ugira brane because abre nim na wa hoden no esese sorry nti ma hoden e wo mu na eye papa no ensori sensen de ne wo mu ana enye no onyine ne edase wa ono tie mfa ma no yo Janice maybe yadamfu bi owo Jordan your friend Janice o see am 200 cedis wate nyamisha no yo enti na yebeja okwan enti bomodin ase unya dan ni bi so am yente onka yo boko why say do do sika ma wono din na obe no apedan ni bi why na menka ho yo ebusia for ye ba Mabel ono so ne de no ya te afiri ho Jennifer Opoku Riley's Cuisine odin ho kwada so Jennifer live ono so Dina ansa ono so wo ho na na ekwe as usual PSC poma e wo ho Felix upon na pon good afternoon ono so e wo ho na fe Emilia Coffee ho that's Sompa get results ono so e wo ho yeda o mase papa say omunyina di achia wonder video dada na munya ni ready mayen na yeba me pacho 21st clinic say afie bia wo ye free screening mekunafo enti memene da ne branch nyina free screening na ekoso that's right free anopa no nwochi kopem awia no mienu awia du mienu enti wo yale na peso ko hwe wo screening a 21st clinic afie bia ne kwase eni ade a wo ye edema ekunafo ma mi kunani so we dey atom last week free dia mope ya tede ne kam na munko yes bia mfa no munyi memwa na wo wi a na wo yes screen ni wi a ntrase na wo siate ka no wasan dia ko 21st clinic sanse ba bia chechira boa no woni sa no ne ahwe kama obey omoja mu hwehwemu you 15 branches kuma se we overseas e hwa na ebutuo ye ben afa radio oboase cancel expert junction and Cry market Kransa Techiman sunyan enso ye ho 0540311311 mizo 5G ebusuafo eyanom ne emro to be ye obia no bi ye enu nti bomode so obeji bi ye wo to ponja wade a mizo ni 5G ene ye yuso manager dan ye ho obenya bi ehwa doctor see that atopet be kind supermarkets abawa post office anomanje Outcome Royal Ventures after Baptist University PNC Ventures anomanje taxi station Nasachi Enterprise asafo bin 5G ora kwaku company limited onu su ginam kofodua ehwo no wo ena ora KF Kinfu eno so ewo enrom friend 0263752944 na breka se powder eno ne yedi we yen so hie ene ewo wakoma bo kim gum ne nom wo show page na oni padua no fifre for work out ona ye otitiriti febigun so ne no mojare oba pinfo mojare ehu febu aduanim so benya preka se powder fagu aduanim fagu nsuom no na wa hoden nsi oboy ba clinic adoato adumenu Daniel ba pidank Misty KNG ubenya bi ho 0249761508 Express Group umaba waso beko Germany beko Austria New Zealand any Canada and US UK ka ho scholarship adwuma mo bie o visa anyone share nyina obey the amount o kuma say afre 0249 000 448 and 055
555067. Express Group. What scientific clinic and diagnostic services. Dr. Nimo. Wanumu wa pampan halitosis. Fakoho. Ose awudi abantu mintremu. Ovariances, erectile dysfunction, penis enlargement, candidiasis, chlamydia, any vagina tightening. Wasibe wa ye twintwan. Ni nyina Dr. Nimo be nwa adwuma. Wo wasasabro, wudwunso moja, sotia na etie, kokete so ntumi na. Wopusa wani a. Eyeni what? Ye watonso munako junction yeni adansiman adansiwa bank di animhwe enkran circle photo ramadan ni mo a yeni ns chemist ne di animhwe 0244 087 687 and 0279 087 687 tabita kum Sofula alignment ukwada ya ye free screen and yasem ketwa diabetes ni prostate domonko ye den edro ho yade ho edro ho liver ni esu anya infections wo tabita me pa cho awo mu hawo be ma no oba da na be me woba ya no da wi na kura papa wo bom mase Sofula alignment and cry Firestone Food Bridge wa Madina takra di sunyan na Kumasi de Sofula alignment 0202 347 647 Lawson Herbal Center Doctor the Virgin Doctor Dr. Lawson come no dada shedu nunu nie ya wosaye yade mo agi mo abas bode onam Lawson Herbal Mixture so Lawson Mixture so Lawson Delayman capsules me matedu asole agina brenchen etinya wo so ma e dia kwagege ho award nyina dan so de aba Lawson no pay enye na wo mayi mu enam sa yade te se gonorrhea syphilis white candida ni nyina da obeti ase de ama afa umoja broso diabetes stroke njoje ya cholesterol so be brenase join this and afa ya fufu malaria tenten ni nyina wo betu no enupai ubenya bi ewo KNG eba apidank Misty, Freddie Mens, Sompa Nkomo, Colinac, Ningina Okeo, Imrum, Freyen 0242 133 577. Traders Farm Enterprise. Black and yellow. Bidia Paula. Me pacho pebenum. Me pacho bebre. Fesuke. Ofra ekutu afebiku nsuom. Nenom. Cholesterol ju ni pedua boso. Nsuom nenom. Me pacho wanumu wa pampan ya. Fegu blush na twitwo hangover nsuo nim nenom betua se ede amaw ye wa sokore mampon ye bo Pentecost asori da black and yellow benya bi Freddie Mens Danny Heba Apidan Colinac Misty and Pleasant Requa 0243 943 413 Rich Love etiseng pacho ma me pacho ni video dada no ho a mama ye ntwe wode na sembe dai so ne wadwumtuni bi akọ na emusem no de aye deja me pacho video na ready na kwesi Wonder Boy de bia musia boy bi musia ne me pacho no ye program with TV so na me hu no nti na me so me tundwunu bi me kwa asori a me kọ no me tundwumo nti me hu no na obisa me say friend me say na me bo bi din eye festival 10 minutes abo 210 ube wie 220 kanisa ye be yasema ahometi ye nko monyi fi 220 de bi omusia o meto ho da de bi omusia o ye nko monyi fi asem du bi okay me dase obadi ebusuafo ye be e de abrantie bi ba ha se okay yeah, so was I doing for me on coffee? Eh, now, Okodi, me patrol me kwa guest house. Na, enyomo no wabonya me nyomo ana wi asenyom. Me patrol bonya me njom. Enti sata mo no wokobonya me nyom. Ena osanso ekodi wo. Asere piesi. Ye nkode mo ye badio. Timi fa be ma fonfre ni TV so. Osishia me guest house me pacho rich uma me dia Sompa FM na bitie na kwani asem eno na me dey judgment no wada woro ma da wo koye no wo ma wo ranso sei me pacho ko tu oh me pacho wo ma wo edupiri airport Ghana flag ana uruma sister ya ufimu ma odi me ba
Mpatri baby. Mama wo dragi. Oba wo dragi PCA. Oba wo dragi. Once wo ba ya na wusu. Mama wasre. Ejuma no ma bilimu pa. Wasre rich love. Wanda se na to pemude ana. Ya menyumuti wo ye ni Christian we. Allah wallahi. Oda. Media kolade o kan okure se ya me pewasem. Wan fa bibi asie ne ma. O ka me nokure be ma mahunu judgment nentem. To no koda wie na ye dan PC. Timpajamis 3 days time no and me call Cape Coast. Na hwe e ho na free. Aye fantinyi. Me pacho. Kuku our sister na be you. Abusuafo ye bay rich love. Na odi asem beda yen ye gina so ma abusuafo no the way na omo pachre no ase entiase anya dwuma said ye be na ye ba wonder boy yi betimi ahwe ne ba na wonya adwini bi se ase wo doubt nti yakwedi ene mama efe adaroma mama efe ama no baby obi amechia no wa kire me baby kama results no be accurate ti yakwa akoye DNA na enne na watch 27 February brampa na results no ofia ha na se wonder boy ba ne akora yi o senye ne bo na da na omo ba akọ yesi asefo fra kosi rich love it say ma edana Monday na ye ba abeye results no ma me na me won nchen no o si woni ska ho enti o da bete me call ni nua ba ko se me nkoji ska na nka me fanfa camera good enti me call no na producer ba ko frame me say and anytime I was say me yedin me ba enti membra enti me call no was say woni ska ho na Hayford na ba ko ho when your friend Hayford no me pacho de one me wo no wonder ni di ankasa ni Hayford me pacho enti me call na home ana me ka chen say ni say na bana wo call wonder na ho baby otini baby out emu wa me pacho da bie mu ntwe okay ena me call enti me call no see ya na me de ne na bana me fa ni mechia ni na me so na enye bibia me de me de ne beba enti me fa asem chencho no se sa dia menji 10 CDs enfam faka enfambra ena me this can efa ka de buy enti ade chin Tuesday no me wo ha na me hu se Hayford maame no aba bibia mete no oba no bia ni fie ho na me pe ena mo fie ho enti o pie fi main gate na oba na me so me pie fi inside pepe no ni me hia no se ade nsa me gu ne ba nani mu ase me de ne ba ne nam na me gu nani mu ase se ne ba ne nhwe me na me se me gu nani mu ase age den na efrim no se ade nsa me de akwa ne call na home kokko jiska na me se akwa me de ne call yo na me nimpa se Hayford na ne me woye enti se me de akwa na call na ho na so me tensi di afaka ena na abeka se me gu ba nani mu ase a obegina ha mu woni me bakun ene de oye no hu fin bi me so me ye me hu fin bi ene sen hu fin ne mu se wado to fo mo twe wase me pacho da bi anyo hamo maame na meti ne nchen ne kwa o twa na da pa na bi kwa sign no sign fie ofo ina say Hayford maame ai maame ni frank maame na dwom bo ne bebo ni tiri so ono nim say me de ne ba na ba ha na ne me gu ase ne ba na ni nwu ase result ne be ba na enya ne ba na ene de odi maame na tembi pa nte maame ne ya no say mo amaji wu nti maame na aiden obedi matementi sa se nya me odi na nya to nani ma ame ko be ma me fifie o na ne nya me so ade na oye den oye nti me fan sa ade chin ye no ena ma me frɛ ni nua ba ma ba ko ade to nani se ni sei ena na yere na be den abeye wo fie ho ena ni nua ba ma ne pa ne sister Joseph pa ne chew nye si bi oye den on fan che no nti ma ye ba ha musenya enhye dan ye boko ma ye sa ususu se omu free se akra ne nye wonder ba de omu ye no ma me pacho mi nyame anim nukrani me ni sani o manka so ma dwen o mo dwen fa because mako edi na wie di a ka results na ye twen ntokwa esa ba mu no e ho kakra no na me no mente ase ma me se be ye results ni we ye ko yi no me pa o mo musie ni na na ne pe na me nimi no me fa kwa ni ponko ba bia na be ka se mi gu ba ni mu ase enti se mi nim se na na no ho na me di akwa no ko yi no and original so tumbe ba akwa no mama uska
me pa cho mo ma misika eno de enti a yes a no say omo doubt to say akra no enye ne ba it to continue so this scam no say resource we ba say kim na rich love ebubawa say ubetu omka o because what ada wom sika bia wo de ara wo be om de ara wo ubetu ya wa de oma de ama wo enu nti na me pese ebi ba be ka ho na tourist de e wanso enwa ye nyina ye manage na resource no nso ba na sakura no ye omo ba na nsam kai bi e wo ho no se na compensation kura ya compensate you na fe akura no hwemu no wo ma yiro mo ahwe no na me pese mi busaw se resource no rich love wuji wu di se eye wonder ba na wa hyeda na abamu wa ne carry apese wo se no man pacho da bi wu wonder na wa fa be mada man pacho na ma fa be madam na onye virgin pacho da bi eso da no ka chem se na wo ye virgin man pacho da be office wo se na wo fa be mada rich love ma me ye ni tro nkyere me o ma fi no eye ade bia eye ya na a record me busa so fa be mada wo se da bi no no da two I work the same guest house eti wo de so wa fa be ma say waje atum se na obi edika adi say no wo ji di pray say wonder ne ba ne akola no man pacho an me ji di pa na what resource ne beba no na ubai na wa prapra wo se ne papa man pacho an e ba sa no mka so mbeja akra na de ne be ma wo me pacho ma me de me mfa ne mo me adenti man pacho omo ka se me mfa ne mo ma me mfa ne ma because adenti on to me hwe no nti na me se me am hwe no no ti me hwe na ma me panu ti hwe na wo do betimi no e de enti no ti me hwe no ha adai wo mu ti o mu fa ni nko school man pacho o mu fa ne nko nti me am na if you for mu nko school man pacho mo nko school wonder one nko school pacho da bi wo ye de hu ye na we ada o pese ogu boy wo begu nani mu ase ana man pacho da which love wonder nko school pacho da bi okodu say pacho we wie mum je che school we wie etu oni made na wo kodu say man pacho wie je che na akwa ss pacho da mi mu ho na ma mi di wuye na dia wa kire wo je sini ti onu be ka kire obi so bi me ka so bi anko school kra wie pale e dia wa kire yan kwa o mane so ma me na rich love ne tin wa o mane so why wonder mama auntie Agatha hello mo chana mo famre me pa cho bebre na de Facebook ni so nyansam ketwo Janice ade pena yeda ase abrechire ba kofi same wonso waba yeda mo ase pa Jovina nanama egudie enso ewo ho nana kwasi bobie ansa bobie da be na aba be chia yi ewo sompa me producer ana bebre ena de oma papa Saidu Rahim enso live no so yeda mase wate se maje ya tu Emilia Kofi blessing so ewo ho ma abna me piesie ma abna so ho nyame hira mo papa Kate Asamoa yeboa Prince for Shawali enso ewo ho edamase ya ensanda se maje yen atum. Hello Auntie Agatha. Hello. Hello. Wafa na wonfa. Wojina so no nkasa mo menko anim. Mam se wasemu yi ya edie na wie. Ye try results. Santo kwakoye kwaso ye necessary. There be cry. And I buy in so crama, many buy no name quite send cost so because see I said a judge okay ye train. Vanessa Coley and Nana
won say na etan bi ne enkwala na ya na e kofa sansem ne be hye om ne ana ahomete papa because man say we kofa be so mbe wankodi na nka obenyam si intokwa no asem na judge make we say yes na do a wo se nka maame no enyama akwala no ne boy ni nyama akwala no na 100% na atia beto be 20 sika no de ode beba de ne nso do na nkasa no eni ho na ya na ya ahomete sem no sister ma be okay tiane stressing ka eni e ho ni mfifiri ni abenifa tiakotu mam se wa mam ko ho menzo hello nkwanhie peteni hello oh yima de wo ho a yima oh hello we am what sister ama so for mama eti say yanko adomo ibe pa cho wo no waje rich lava wo ne tie no be ba to ai onyame won hira what emme na ede na asi da no mbe ye yini ba ye de na si ye na ochire na me ba krom ti me ko film do na ese me kuma bi ka tem me nka me wona me membra na aga na me nete no me kuma na na eku say Hereford ma me kuma o me bla wodi me chi na na yere no endi na e ba sa na me ma gene say na me na net na ko se bia ba ye boko enti me ya me refi wa de ntokwa kese pa na me na de na asi yes nyina na za o se yakra no rate last week nka to minister o me ho enti won come sit o so won kwaji keska na nka won pan fro kamla no o se mo fefe so akwa o se me sit ase o ko iska na mo so mo fe ne kese na o ko ne ban na ho o ko wanda na o so o ko keska mu kam nim da o no o ko ye enti ade na yakata se ade na wakọ na wakọ wanda na wakọ jiska nti abluane so ya abluane na wakọ jimbo se ne benedi eno no ho ntokwa ana wa de besi ene am kwampo bi kan me pa and me ma fa de se nya be ma hire nti enya hwe because papa de o ya de be se nye bi niwe yo na me bla so afama pa ma chawa ya me bla wodi machi na ne ne ejina chese wanda ne so wa ne ho me ba chawan enti chese nyenchen anya kra sister onyame hira na mu de e mo mpa ese na wotwe se ne no de wo mu bia be pie na fe wo ma boajo na sumdwa ba me kwa sumdwa me bwanze bia ba e boko na afi de na akoma atoyem yo yedase me asam na ba me fe makuma na kasa kire na ontwa so na kwa no ne boy ne se na ase na kuma ne ko so ma ne yesa yo yedase papa pastor ama nta yedase yo ma Mary Yo, judge me that's. ma me jira so pa cho ma Mary so bodu ma I wonder man hello madam Agata Papa me ma ya na ma Nagata adena Rachel have said that oba akọ ne na akọkọ ntọkwa yi ma se de obu bia me ka kire o na wono ka sem foforo se wo se wakoda fama munimuni onya nokore no de kwaji se 10 cd o se de be de baby na wo se results ne beba no akora no na enye ne ba ti se si Agata sansem ya wo kikan se ba na ne ba wo be ka sen wasi me se results ne beba na nya ne ba ai man yes ana me ka no me say wo mu ka kire ya say apart from the results ne beba no hwene wan ko ya mani sika na so wan ko bia ho no mo eti ma mani so ko no ne yare eti sa na tie o ma results ne mla se do side for the bani akula na obehwe no eti mi se no hwene wan ko ba bia ana no no de no ne me ko eso bebo me dua nyina na se da na me ko ka je se results ne ba na nya ne ba Rachel love una ka cho uma wase so bebo ni dua ma wase me ka kire ne se baby Agata jina o mi busa na sem mama Rachel love ka so bebo ma Agata dua ma audience a me shimi a me fan so se me boni dua no me ka se me bodua no o ka che me se e ma ne ye ka ne sen Hereford ba na me ko ofie hom me ko mumri me hu ofie hom e ka de su ofie o se Hereford ye de hwe na me se ma asama wo ka no wo ka na wa ka de ye na ka kire Rachel love ma asama ne se we ma se be ye no asama ne shimi let's wo se duabo asama ne shimi pa se okọ onana no kwa si onana ka che ne se
Honestly, I can't know what things to be spread. Me want so na so pon kan hwe me na no kan hwe. That day na asem si amesan so ko fie ko bi sa na me pa cho me be fie ha mu se me be mumri me ho wa se wa no se ada bi na den. Jeko. Agata. Mame. Me pa cho ene na wo twe de wanso enwa. Muma ye nyina ye nya botre. Me dey free one me no ka be ka sa me cho me see hope bi na so ho bi. Resource no. Emra video sakura sendi video su nyina maye a woni ne ku aga me pa chew se ya nhwe yie na resource ne ba na ye obai ba wan ra odo esese munyama kra no munyama no na obedi matem se se mi akohwini edidi matem ho na menya da ho na ma koshini na meka ye mi ko mo kasa o me bi ko ya de na ni ya wo ye na enya no kan ye kan koshini no nchese ma yo mi ndi watem sanda mo ha se mo kan mo bua no ye koshini na ye kan mi ndi watem e fa sha sa se mo wo ba ne fra me so be fere mi abeko se mi ka ju so ye koshini se ndi watem sanda mo ha mo kan different ya so ye kan koshini mi ndi watem e fa sha se me ndi watem wo be trati so ka se me be bi ni wo ko school da as one go school na ne kwada ye no wonder was school da mo da ana na kwada na wo si akwa ne ne ba no so what you say wonder si school da mo da ma wo de go school edra chire eti wo bi office ya bi ama wa wo ti ano wonder wa go school da ama wase bi se wase as wonder na wo na go school no no anso na go school da wo si school da mo da no ah we we na wo papa bi office di ama wo no anu mo na wo kwotira na se wo si e ka ma wo de mate mi ni asem bi ameka agata twaso de wo kana na mate me bomba ese na wo twese na be so na wo twese na de ni agire takwa me kura prosifo ne mi ami piesie wo hene prosi ni ba fefefe wo hene wo de wo hene bibia wo hene pia agire obebo me ho ban near the show, drip so Bagusia na Mojesia, Nanny Saint Central Police Station. Yabo, Wabafwe, Yabo, my Melibre. That's it. American say, Maybell no predodo. O pre too much. Na I may wonder say, oni obia wanechi. Uni penyini bia. Sabe na dwen ekon kan kakra obetimi ata wachi because one way here by the time results ne beba bibia ebesi kwan mu no mebel na wasai niema bebre because ase one kasa no wadwen say that nyini papa rich love and hwe here ebeba no na niema asai because niema bebre wo ho a wo ya ase woni obia esaso otawa chitu funti no wo sai niema so ho yemfa ne say obey ne ba wase Hayford ba no na said ye ono de abufu oba na nso de abufu oba chese wo ba ne sai so ho de amedwen ho an no say ba wo ba ya na wo ha no okra anya ha na wote ne mu akora won sensem anti ene wa ba be pie ha ene nyame adun se nipa wo ne tia no so kura ye oya family member wata wachi de ba nya ta wata wachi ne nkire se wudi bimo enti wo de wo senka ukofom kura mia wano na wo de aba ha ne aso mama we nka wo se wo ye mia wano kura ena wo ba enso instruction ne se try kosi se akwada no ye be hu se no kura ne ba no no a ansana wo be jisika bia free na chi a wa jisika free na chi but yet wo trespass enti ade no maame no amu na koma wo soro dada na wasai esai ho abu mra eda ho no ekwan bia nka maame na oje wo nso obefa so anka obehwe no nka wo so ofa so no ohwe ekosi 2 weeks no intervals no enti media de America ni se obi wo ho a enkobasa akola no one is an island enkobasa abaye ononko asa yes se na busuani bi o ba bi ni nua ba ma bi ana bibia nese na busuafo otakwa ye contact wom ye kwedi ani no na wo beba no na wo si ye nyinam kwanu wa na ye nyina na chi na wo nkoye ti da results ni beba de ye gi si ye nya ne hunipa na wo so betire ha enti nkasa wo se wo ye din so ho
ejina ni tiri ni so sechi adro sechi sika yo ya jina no ama wabusua mo ma me apaso okra na anyini ti why kwamfo na damwa ya jina mu wa ha ama wabusua ahya wo se yese wani so wa tra akoye enti nka de eba bia no kura nka ye dwato a so ho obi hunu bi kura betimi ahwe wa be 2 weeks bi ke bia ba sa bia kom do na peska bi nka sabra ha na be ka se wuhia sika ahada bia ye mankrofo sika ne ka sika ne adeda bia enti nka e wose wo ye din for the 2 weeks intervals no na bibia si a ebusua no na nka omokra omani aye se bibia si a munyina amani bewu akoda yi a wo hemfimfin sa no akoda obi nim nia oba beye na me pese me ka che maami agata nso so onya abotre because moja de emu oduro sa akoda yi koye obai ba chese na onhwe ya niam bebra fe na wo dwen wachi na akoda nso aye bibie ho eni nti yesre mo a se munya abotre na bibia ntotoye na akoda no ontimi enya asumdwe oso ade na nso de moye no ebe affect no yachi so bremo judge wa dawruma 1 yenya bagata onsumpre na dawruma onsumpre because nye ababa we sorry an oguro no ho say bla mi na de to subio judge ye ogana ha wo a wo se wo nhweme wo a wo se abofranya oba wo so ase mapremu akwakofa wo so wonye tumi apa mafrifi a metimu obi so agimi so a judge wadawruma wasa so eni nipa kro eba bekon se yenyimi frifi ho de meka ne se eniema ekoso a start beginning a yerika ka no ababa wo wei enye se wo probiem gwase o abrantie ni fa no se wo hwe na anka baba ko fa meduru a de to so bio se mami se ni papa ene ni mami wo sika ane wodi ni ko school no so ko university a etika sebi mprebiasa sa abrantie no to dwuma ye boni samrane a ni mami na gina hyerechi a ye on de super ma bi mada no etika obenya baba wo ya na ana baba wo yi won so onyi nipa na ababa wo yi won kanipa ho eti yinsusu nkasa ma mi agata de wi awusi ye no wa pam ababa afifie wa ko baba bi di ntiato wo haw ne sei sabi mpedu asaseka wo ma me kwa na ameriska 10 cities e de to adwane dia e ka wo haw ne sei ye usika judge me ka se we no ne be 3 days na be na frema na dwebe 11 no mami committee oni abofra me kwani go funu chi na na mfrem ntem me ko bonten e go seniska e ko mu di no na de mami na ate no no amu aduane ani e pacho na oni fi sata me oni ho o twa force nti o kona waba na na jo 11 na fe na wo ko 10 something eh won so rich love you so kuku odu titi roma afo e ko mu di no na utumi tena ofiti ano ba na mire na kwabo 10 11 oh awala me ko na me jo me tase me say na na wo yesa so enti judge wadawruma abofado wo so wonya gidie se ni nwia ne yonko ana ne colleague to dwom enti me frɛ na bi obetima boa me wankra ne ho se abrante na to dwom no me kwama na wode makwakwade o wo se obetimi aboa me ama me so me nwum to a me to na pie sadatie oh judge wadawruma efo bi so dabia mi bodi mi se afa wo so na ye nyɛ pie anante sa wadawruma oh dabia ne nka sa se ba so pa no ye oba bi ne efiri ba bi ne baaye enti ne ye ka o de agitum enti se ono edi kan eje TV so na se ono no kase me ma fa number me nko ebia ohini ni wo babua me a ye to nipa ye wa adwuma me ye nipa be 4 or 5 ana wa fa o madwuma wa o kan ye adwuma enti se nipa no o ka che wo se enam ohini ni so na nyame amadom ena me pia na nche so ohini ni se wuro ho na me ntwa ma because me dey do for asem no be dey omo ye no se no ase wonder na busuafo na gina person mo kire se akora no wonija eni se kan sa so no na me bompa se ekoye se ne ba odo pen ye de be hwa akora yi judge on sa asema wo kan ka mesre pa se wotumi ni en munyama nyam de ma no
abofra yi wa na oka wasem se maame no mo dam onwuye eti se Nyankopon ye adom na se resource ne ba na se ye ababa we ni bema no eye wono ani ba won hwa akra na eye akra ntan maame nche won tan maame nche because se si akra no ni ne ko wo yi wo doni firi ni paduanim wakotra obi nche wo bu no wo dira tam uko yi wo videos wa ha videos ye di go TV ni so a awre ho wo ma wo fie wo to no ho wo dira taso ebeifo wo ba no so 7 projects wonye ko for do wonye ye wuro tumfo ba wo ba no wonye otumfo ma wonye sika fo ma na ya mom yi dwe ho do ewiase e chia ko hene durum na bia wo ba na ko dado bi ba na ka sese me nyo ba ni ana se semia kasa me wo fatini a aka ba no wo ba be ma na e fa no sei wanda no 7 projects obitima ke kasa ko asem se enya me ba no 2 weeks ni woni di se ye twen na ori na akoda ko ori nyinsere be che no woni ne koda no ori nyinsere che mimi ne koda ye no wo ba nyinsere me shem je oda wuruma enti ye be sere agata se womna fom na de oye no eye bush eye ekane tetetetea ne ye nimie ye dwuma wo be ko de nyinsere be se wo so wo je wie na se hyenhyane ko yi a wato bu asahwe ene ye mpam nipa esemafo ko pe nipa ne ye tatfo adentina o se di nipa obi so bani ni maame ni papa ni ya wo be ko se wo bana ne ho ofe ewiase nyina ne ho ofe aye fere wonda no me ba ba wuram ho na na da na manyinsa na mdebutum ho ana wo ba no nu ba bia o kwaku jesim kwate ho wo ba no nu ba bia anyu ba no to kwaku jesim to ene so pokum nyina to so mu nyina bro mu ase ampom nyina to so mu nyina bro mu ase to bu ase na bro ho ase na nyame ya dom la so resource ne ba na senyo no kwa na nyinsa abofra ya hunu nyansa be kasa che na tunifo wo ye part-time ebitima to na ye kase kekako ne nkan kongoduru ka che oba be man se wo fo ba won fo ba on so be wale no samna no kase ya ye yi wei ai abofra ya babo ye firi munyi etije jo pese o chem se abanto ni oba bia nada won oba bi so dada eti agate wo ti TV no ho wo so bra fom na ye menya ben na se misimo fase a enka se bu ntimi ntuto ayampia enkokobo no wo so obi ba wo ko investi akasam no ko so no wo fese no ba no oba yi ni wo fese no na hienti ni ahochenti ana ma yen ye ne modwuntwam awurade hu ye mbobo no me enye sika me dase me pesa for the last time rich love o ma me ni wakasa wo kokuom ebusa wo se ni akeka kro no se wo nsasi fom a wani bebre wo ye sure wo ti afidi kasie so se wonder ene no da ye wonder ni wada mampa chwan wo gidi sakra ne ye wonder ba mampa chwan me gidi pa mo de mebusa wa no ha trase baya ebusia ye mie phone ni ntum 0551 93193 0548 asam na awira mi hu akra ya na me wira eya semo wono ayakola a wono san teteba 2 weeks ago 0551931931 0548931931 hello 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 mama Pachodin baby akasefu Pachodin get akasefu yenti mama hoye de me hoye o de aya de pa na ni papa no papa ti de kwa na se o ni na ya o fa ni na atenti sa na se le o na di form pa na ma de madia ma da su sama hello hello mi radi baby akasefu me ndi kwa me benti ka de sa santi ashmawo yanko mama mpacho ntie obey naso ne kasa na mo kasa na asante forma ni bita kasa na benkum na benkum je se ne ba bema ha ne ba bema ba o mata kasa na benkum nse ne ba bema ni nyenya ente je nu be bi hwe busia na ye maame na asa te ko te se ne ba na ko fanyi nse be bi pe e wana maame fo ne reji ne chire se nyom kana in this idea ya kosi maam so jide pa sese no kuri ne ne bana kazama ya kan ne mu ko se lolo fe ai pesa dan sisi
That's when you get a woman, I'm not creepy, I'm by me, be said, J. No question. Nafa for kind of Faconi and Koyani, Koyana to be dear man, yeah, I dance in the Kudian. If you want Kenya from Sopas and Kabian and Anabema, or the Akoran, 1 year for your little friend, I know you have to more than me, actually. Never be my man, said, when you know, no one person over can, and was no regional, no Benechi. Hello. Hello. Me pacho dini baby au frame through. Pacho fena kase free and kase free abon pin site. Yentie we. Me pacho be mano onkoye ya nkoba nkompa mamehye no. Enti mo sa be mano mo ka santre be mani. So no nko ne be ma owiase. Ti me asofo kan yentie de asofo kan no. Me na owiase ni na won ma pa me so owiase wo no de ba be so. Enti de mpacho kedima oba no. Right. Nyame I mean someone here to my palm. Bompa is a resource on the baby come. Hello. Pajodin baby I can say free. Like I'm free of me do the genet to free of so. Mommy J you. Yeah, there was the new my power here. Yeah, that's why. Na de way a wayi ne ye no kase so a Kengen energetic drinking water alkaline me pa chew Kengen die potassium wom magnesium wom eboa me sesie ni padua yekodi bronya ensuo bi wo wa wo pagya na wo se particles na nemu Kengen tesa na me de mi di ho adanse mponi se wo ye obi a wo heart burns wo bo rew numbi onum Kengen anateko me my experience ya me di ho adanse ama tu you be a wo heart burns abosisia osuo ne Kengen be bi obi akope bi kosi fie ho 0241 obusuani nyina numbi 449191 ana 0507 379 474 so mpani mu ya yetombi wa abena any of mama atadwe for no udenya bi Bishop 75 wie ya me ko ho ketwa eni ma papa fie ene na so na ma sha kawa just that the goodie die me fanya hwe am say wa ba goodie ayade pimpra de eni nyina free Bishop 75 Bishop ne bo so da 5 cities pair ubenya bibi ato de kwasem me pa cho kawa me say wedding e mo bi fe nkobu 30 million moa de dasi simu 50 100 cities wedding engagement ring papa bi empopo kwa Bishop ye omrom ade she market echi 059 858 5219 and 0554 304 135 Bex Epeth Foundation was wo me kranfo asre ene nwisia ni nyanka 23 December de wo bia fa beka busuafo yi ho fanko ya doye obi wo wa woni makro nu ba bi ode ko wosin kwada aduane entade nkonwa bibi adade ensei amoase ai chima edi sesi ye ho ene sika wo beje momo number no 0558 236 473 na wonso intimi obia mfa ne honyim enkoboa anu ye enquiries momo ni ye 0558 236 473 na wonyame obeshirawo eraba capsules and feminine wash Emma enu ni disisi mu oba wo hu hwam no uku ba ho confident no sresre udress mu bon dodo che fu enye sisa no so go kope ewraba capsules enu num Rachel avunye o sere wonder akoni akotem me pa cho bomodian so e ma ne chikama na wase aye hwa ne kwasem afi wo de ko ba ma mesha wo ya dwuma na wabre ti pa wo mema benya bi oni fadama and cry benya bi wala ba su benya bi kope bi num na wabre do 634 024 and 0548 666 600 Gratui FDA4 Ajiatum Liberty Conference November to remember Omaini ya wadubuachi Wonyame akoa Ewebre onyame dia wa ayaresa duma domo. That's right. And more than sidie e pantoma Mimini day of Frankfurt for thought addition in a Jubilee Park
ɛyɛ mo 5th anniversary ampa bedwa asɛm tira wo gina so no Yohane edisem ɛhɔ no gina ya oyi asɛm ne di free ye wo say it is done ɛkyɛ sɛ waye ne nyina wie Yohane edisem etedu no baako yi mu ɛyɛ 6 adwontofo escape from pom kwaku jasi efe grace sandia sari ɛna ye papa ampa ya ebedwa edamenda na wonyame enhwa ho jimi pa abusua Rachel love mene nua mam se wa 100 cedis je na fakoto aduane di na fa bi nso ma akwada no why nti ye gya okwan okwa din wate enkasa na de bo mpaye so nyame hu mobo na results ne be na awotwe no na ye powder lurami na ya mo ntop powder maye na fra adwa da ka na wadi nkunima ye de agu ne so na nye wono aso de a me de apaso na yi utiri dwi ni nyina atwodro asia fa uturum se obi ba bema enye wono na ada na apese ogu nani mu ase no ene na awotwe wo yi obesi ama wansesi mom yanko computer so edwedi computer so edwedi Tika expect siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne siatika na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert for me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedam abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obidi yade ato abra bo so amesebra abe heba clinic ebe bo abeba matsia so money papa Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yehu Esebejam Emi Yenimonyam Deji Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na who do nina Bishop jewelries yenim ni fretiti we din somade wudwa dada ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pepia ye won set wo ho ene ye won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo yesu na wo ye koje mu ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisi wiem di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop kumase ye wo mrom plot 17 adisha market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara ko pem memenda
November anopa no nsia kopema nyumre no nsia Abishop Webi mu amupa ne duduro mu atu ene baako nyina say your jewelry dear Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame God of vengeance has won my battle for me. November to remember. So we have food for thought near November. Our faith anniversary and the Liberty Conference. November edition. Ultimate new free. Oh my, you are a watch. And we April. On Yamia Manitu. Our food for thought to 14. Some November. Liberty Conference. Pass on Yamini Muadini. And Fishem. Samoa Yakasa. Jeffrey Yohani. Said Yolubako. Chichemusia. Revelation chapter 21. Verse 6. Or say, it is down. Jimadiana Babasu Kumasi. Park. And no pano watch pepe. 25th November. I am in Atutufonie. Ora SK. Ora Kwakujes. F.A. Gray. Sandy Asari. And a resident minister. Minister Kwame Cheto. Pato Chum. I'm a Yamen. Otifia Yadi Medafo. 25th November. Liberty Conference. Na Onyankro Pontry. As the Gusach. Kankania or Danis. Obish. No Bakach now say. It is done. Oh, glory, glory, glory. Afia so minim se omofra ani beje na wa krado etwe wukunu se odi ni webe fia ebe no busua no afia wiye e de sede ahyemafunu mu na nso so wona e wonyanka fia woni na eni agya no obisa ho se eti no mo bedie akunyafo a oni ni daso bia no aya no mo hwadwe esi utimu ana enonti na Bex Empathy Foundation e de esi ne ho so se afi bia obehwe so wode sede ebe se akunyafo eni nyanka afunu so watade mpaboa mofra aduane obitumi de nyina ba enema yetro mu sanitary kit pad ene ho niema wodo pinua say joy to widows and orphans Christmas on the street jumadi ebeba so 23rd December ewo X5 Kofum Kumasi so pesa obeye moa ewo sika fam ananse oniema no baabi na pesi entukai emegie no freye ewo number we so 0558236473 na yebeba beje sanso na obetumi aba phone desk haya ana Ghana Commercial Bank account 701101105768 branch no eyesunyane adofo ya mamu akwa ababiem asan aba na asibi eni ni kunsu ofia na no ye kwa asem no so ya boboso a na nne na bema no so be kan de eni adansefo ewomu na ye hu asem no ni nedua gubre Dr. Matthew Poku Prempe Ketechie baby a wo bia wiai mechia okwan soronko so na de yese de ekom wojia ne min de asanteman titiru mabunu ehhehye ene se ye be bolding se no metu maka me de asi ne bebam sanse asase ya mponyina moa ene nananom nyina da eta wachi wadwen penti se de wodwen mabunu ho wodwen asante mabunu eho ene Ghana fo nyina ase ho ene de we waku tawo ho ade ho ni o sector sa ye do ko ye nyina ye se de wapotam na fie katachie onchiri so odibom na wedie ye se bakwin di fatano a e fatana kono na nanom tawachi Ghana my do na santemai de wo mo twantomasie kokoso se wo mo ne obekọ ne bebem inshallah ye de ye ka baby ye gina no enkurudi ho enti bebem ala mam se wa no kwasem wo hini bi ye se frɛ no nana apew wiafe ababiu sawansa hemahi wo mahini ye fe papa sa TikTok nasa ukrantrowa nana sawansa baby owu bia mechia no
bese obi a oni bi aka chense me se me penasem wo mahenie ye fe nana sa wansa na ne ntoma no baka se ya chemu mienu aye titi afefefe na chese the way a wo mahenie no nana sa wansa baby a wo bia odi sheba me chia wo pa na wo mahenie no eya akono ankasa na ye benya mechi minimum se wa emze nyame che oba ma abrochirefo no na de ama abrochirefo ni di adanse ne se wo mo de gidie pa na asakura na dumnum na ye wo Ghana ha ne de ebinum ensam ye bekeka kora ansana na che satia kutum Yesu ba yesa me se me ba adanse di e ba la mi na ho mi be na tuwe se me boa nipa no wa abrochire o se mfie num ni be man se ne peda ena nyame che ma no direction so da na ne maame nua bi one ne kotran African country bi a me modin ade ne bag so muje unieme ubi bia ewom fa ba kon so me maame ya dofo ibi omo Holland na otie me o se ni sika akodi abrofo ho watwe de bia ntrolete na last week na me chema ne direction o so da no gina from onsa afro eye honam fam kra wo gina from a wo movement kra be yedin nti eti stagnancy wakafa ako do we answer kra bia beto afro ni say twaw na kola na wo so yi wa bani akra ni pie ya sika dollars cedis chese ekura no wa wo baby ono so yedi sika na kwose onye direction no na no pay na bibi kra ma BJ na ye pese ye bobate ye bre nti ye mo testimony no obi dia wo de aba wo so ne be ma bia wo wo ba awade so na be ma ni dwane 1 minute ase you are dancing no yes you then they try me me catch so my young kwana banka no she did your coin. Hello kasa ya kono famo ho akwa yedi akwa akwa chia wo mo by akaze o mo e di Christmas ya ya samura na se yedi o dia na ya abusia ene da ho no enti so how be da so now pese nyame afenai nyame fa ne so dum ho a frɛ 05 35 89 7699 05 35 89 7699 16 December there all women conference Techimai Trinity asore dem we be share Reverend Grace Pepra Reverend Lucy Pepra Reverend Janet Amaya Reverend Grace Safo na enya sem ketwa we ya ministry kam Techimai kan November nke ko prayer work munim said the 16 December we be see ama wansasi abusia asibi atenase ye case number 2 asibi di na dia na kan asibi di ayi Janet asibi Janet amua na asibi no ayi asibi na wo memenda anti mumu kase obi a odi asibi bia memenda ene am fan ka me wa masibi wa hini ni amasibi mafa hey epiao wani ni wura awuni wano so waswame jawra safara salasi ai atiapu sexy papa so di ebuduana pacha yo temere jimano wai pejai eya me awone Desmond awuni kura bodua yi kura bodua sasa ma me bekan sasa ma me kan me nintro onyame boa me danu baby ekodu ye ne se o ka sa koye double money sika no fa koye double money e na wo send sika no koy fa free ho yenkoye ni madam ase mesra mo kasa pepepe ada no ho na yekosie me kasa si ntime toaso afiri ho
wɔde number no baeɛ no nyɛ sɛ sika no mesɛnde o mede kɔɔyɛ wode sika no kɔɔ mea na mekɔɔ hɔ me ne nkɔɔfoɔ no kasae ɛna ɔmo kyerɛ me baabi a ɔmo wɔ Asomase pay all police station bi wɔ hɔ ɛhɔ na ɔmo dɔbro mo nifo ɔmo wɔ nti me kɔɔ hɔ nti ɔno no mu na yɛkɔyɛ ba mekɔyɛɛ ya na anyɛ yie no ɛna mehyɛ nkɔɔfoɔ no ma bu ɔmo dan no na mebobɔ ɔmo kukuo no nneɛma na mehyɛ obi a wɔ hɔ biara etia a wɔbɛkae 2014 asɛm na mekan nti mesɛsɛ ɔmo nneɛma no nyinaa sɛ na ɔmo wɔ boys wɔ ɔmo chia na ɔmo yɛ machofoɔ ɛba kɔ ɔmo nti ade kyeɛ ɛna ɔmo frɛ me so unua ɛndo a wobaeɛ a yɛkɔɔfoɔ no sensie na ɔmo yɛ nkwala na panyin na aba nti kabɛyɛ a yɛkora yɛaba ɛsoa me baabi a woteɛ no saa yɛdɛ no sɛ ɛberɛ na yɛdɛn yɛntena se nka asɛm no ɛna mesio saa tam kwa na mente asibi hɔ na menni asibi hɔ na mete magazine ha nti me ka kyerɛ ɔmo sɛ mewɔ magazine na ɔmo so ɔmo koraa no ɔmo wɔ filling station a ɛwɔ ha ɛwɔ school ne la no na me sɛ okay mewɔ hɔ saa dɛ ba nti mbɛpie junction no so mebaa na ɔmo nam nipa bɛyɛ ɔmo yɛ nipa 8 boys 8 ɔmo tu gu me so na police ne bi koraa gyina junction no so direct no yo ba no yes omo atu agu me so preko pe we bo me na omo bi se ade omo se me yakromfo ma be wi omo to omo ye na omo se na sa ade a se me yakromfo a wo se omo de me call police station na ade ti na omo bom sa na ba akukura de dade bi abom ani so na ha pipe ma se no kura na de ana me yere omo se yanko police station na police ni kwa na oba anto on timi yere nti na omo di abobo ya na nam abobo ya na fa omo gum na oyere wode omo ba ebe aluta omo be to agum so boma nti me duro omo ma me foro moto no na omo nyina ewuni eho no biye hia yen de pese ehuni se asibisika wo ho anani asibisika ni mo ho de ma asika ne ba ya no etisika ne de echesahye tie no same ono ne pe bai ena me so me pe bai ono no me de ka ho ana yina ye sika ni yina ye kotua me kotua no sika pa na me de ma o me 11 million na wo de ewo mu sei na me de ewo mu 6 million na sibi de ewo mu 5 million ono na chi no me ton kokko mienu eto snap e ka ho ba edwan na omo se omo ye amasika na aba nti gise de dwan tuntum eye bema ehira so ansa na yafa edwan na yakoto edwan na wadankwa me 4 million ni pe di boni o nti 4 million no kura no asibisika wo me 2.7 ena me so me pe de car ya no aso so na ye 4 million na mkwaje edwan no ba wo hu dwan no ansa na me de edwan no ko ya asibi wo dwan no me pa cho me hu ya na ukuri watu osa ma misira ohanu kwa mbe ohanu kwa bi ampeso obeka no mama misira ma mi wie a na obehu ani so asibi no waya na adwon se won kan sa ne da on kan okure no ba won kan okure na be de antia me na me se wo no ye oba ne nti na kesi ne ba so ami wie ye no ta ma omu behu se me nya kromfo na saa nti na omu bebo mo no na fere na we adwane omu behu ya na obi adwane aja mo ho ansa na omu fa am statement na omu man paper say me nko hospital ena me ko hospital ba nta de chie ana yako chichi boys ni bi na kesi no atakura ho si ade ni bi afra na atakura nti wode omu ba ya no wo churo omo no nsem wi omo se ya omo ma omo bi na ya hwe na yere ya sika wo mi na omo de amaye nto wa sibi no de ma ya ko hospital a wo ko yi sika san afa abm ne se omo se omo ba chi omo ya benya ya sika nto wo ba ji wo sika ni sika na ewu ha nteme me di achira na atokura na ka kire me se omo se omo nka sa abosum sem no police station anonso ntimi nkokot ante me pa me je chire die ana mbe ka chire o se si na si adini ka chire me enti
me set sa de ada na o ka kire sibi sansa na abetua ne kan aja o dia wo mama nansa me ka kire sibi se sa na si ya de ne ka kire me se o mo se asem no an ko ba bia ntia pe yan jai na sibi no wo su ase ai pa no ra sika wo no ho ena woman bia na wo koso pa no si ni chan wo ton koko sika nsu wo na obe de atua na me so aba wie ba me wo djuma me ba me koye na wo ye de adjuma sa tam no kwa na man bia fra na henkan o twa blocks na yeko me koye me ko hu na me ne ye adjuma na mo ka chen so sha me ko adjuma na weekends bia betuma nya sika kakra ma na o de ama mo kakra ebe wie na wo si yo wate ba die ba ye na chi no me firi asibi fie ho no ana asibi da edem ho no mambi waya ompena saa ma no asibi nso akwati akotom saa ma na waya ompena no okura no ta ma wu hu me ana me di nimo no o ma meti ase se ma no kura wusika won ho min bua na yankwa che ma na je wusika na me se min yesa na je se wudi asibi ni dia wusika na de remema onu na chi no na wo kwa ka kire me se wo bra no o yesa de na ma ndi wa chi nkoye o ya wuni no we de usane mpra to so ne da oh yes aye de ni 31st night aye be free 2014 about 2015 wo kwa no odi wom me na me ka kire me de me nka se odi wom na ko hu de me duru onom no no mo ye de man da ono na si da kete ba akoso ena mboda na o sore o se mbeda na me se da be men da obi da kete so ano ne da se bia na o mo ye adwuma no kura wie o ntimi bodua obi sa no ye o ye ne mpena asibi obeto so ne be o ye ne mpena yes oba ye na be ma ne to wada ho wo boa wada ho oba ye na be ma ne da ho be ma ne da fo oba ye no nkomodie no kura kan bi bibia o de wada ho be ma ne da ho bibia on kin 2% curtains na ka dan na che no ono ne be ma ne da inside me kura ma ni hu be ma no ba ne mpaboa kura na me di nim no be ma no ne mpaboa na me di nim no 31st na to de mo ye den no wada ho ono ne da 31st night asibi na be ma ne to de mo ho ye den ye kwa asori na e ba ye ya sori ye kwa Roma ye kwa all night na e ba ye ya wurade wahia nkwanhia ya benya be ma na wahia ono ne be anya gro wo sori wo san wanya ahoho nti se me beda me nje wo so beda dem na wo de basic aba be se o se me beda na me se me pie na me pie ya na me pie ya nti me pie ko ya no na me se me nshi no hobiem no ana wo sha se na me se me be man sika na ama na kotua ka no na me se he me ya sika na mbe bro ba wo ho me mba hobiem ana me twen mo ho tata mkwa na me te magazine nti wo ho no chi no nti me oba na wo se wo abedidi na atam se wo ya krama wo de no wo ya oba me hu na me na ne kasa mbe walo no enne me na wale ya boy bra na da na woni asibi ho na akotemale na wo ba na ukosirim na ba na de oba foforo bae ya bi sa ba no kra de anya sa na tie oba no kra o kuma sa ha tina so ni asibi ho nyina na ne ono so ho ono na me na asibi wo ho no kra na me ne wo ho dadaada ya ni o so pre boy ya asibi no kra na me bibi so aye bibi o ba on pese o kan no kra aye bibi na ye hunu bibi kra ne bra o mo case na asem no na asibi na me na ye de asibi na de ne ho bae wa ho ante me kra no na o hu ma me panyin no wa bro sister something na o te ho so on wale da wan woda ba wa wale ya be de wo me wo ye enso me hwa ma o ti wono ye akire na meti se me baby a me free ball ka no bro na me free ho no wa wale wo ho na wo free ho to okun nti de ma me hu se wa wale no nipa obiri aka kire me o na ga bi kurate no ho wa se ne bra yere a friend lad ono o ka kire me na me so me mbisa ne kura ne se
sika na ayekɔyɛ ya no sika na amba double money no amba wo de yahye ono so de yahye ba ono no yɛ oba no ɛna ɔpɛ so o su na me hu sɛ o de jai minya bia a week bia minya bia mɛbrɛ o na wa ya ɛsɛ ɔde bɛda wo ka ya de a yɛsɛ ɔde bɛda me ka ba me firi wo hɔ nom no ɔno na chi no uhu me ba bia wo behu me no oba na ɛnam bia ana ba bia wo behu bia wo se me yɛ krɔmfo ma wia ana me se wo sika wo me hɔ ma wia me yɛ krɔmfo ma yɛ ma ba wia wo sika na me se ma wia wo sika sesan den tina me ma wia wo sika wadi kan ko ka kyerɛ boys no kwa firi me of afie Isaac ene aba no kura wawu na Isaac ne te ase ana ombɛbɔ ma me ne se maami se ombɛbɔ me na ne sika wa mo na omunji sika na wode ni omo pɛ kura wo be chemare ama wo na ombe bisa na msa maami ka sa enya no kura sika ise na te ti asɛm ni nyina ni asɛm ni nyina ni enti ba bia wo be hu me bia na odidi ma atam me bebe si bi wa na so madago no so aka kitoa bi fasi enti aduru baabi na nsa ya mu ho be 2 months ni na mete se police ni afra me se wo firi so ame asibi se me de na ka na me se asibi nde maka de anti na asibi se wo de maka wan chire mu na antie asibi gina phone na chia na wo se oya kromfo na me ka chire se papa se na me ka chire ne se wan san ko ka chire omo wo gina omo nim adidi matam se me kromfo no wan ko ka no kura ne chire omo na chamini be kura mbepɛ kakra era ade ya ma no won say asɛm a wo kan ese asibi ye bibi nti saa kasa ne mu oya ti na pɛ sɛ o kyɛ asibi na wo mpɛ no na wo he ma mi oba ya o ti ho ya o che me kura adana ye frɛ me no ya si o mo ka kyerɛm sɛ wo si me si me pɛ no sɛ mbɛ wale no ma wale no ɛna me san gye ne sika de bi njina kyɛ sɛ wo na wo mpɛ na na yewo ono na wo ka no me ntimi nkyerɛ se ne mbe kyerɛ na wo te ase ono kwa na mpɛ sɛ me san machi sɛ me chan machi na mantan hu sɛ me wanya me yere wo hɔ na asibi na wanya asibi nya me yere me wo yere wo hɔ na ɛda na wo ne dai ade no mpɛ so ono nde tie ade bi wo hɔ a wo mpɛ kura sɛ wo ya yakɔ ɛwɔ hɔ na ya agya ho wo hɔ yes asibi betena hakasa meme se wa mama ndina mama ndina me yasi no asibi no ankasa kasa no obeka no kra ono na wogina ho no kra no me ne mpena dada no kra no onyam yonko be ne me na mbe ya no yonko ne mpena dada no kra si wo ya kokro ba wo si asibi kra nyini sen no na ne asibi wo 8 years me na me ka kira o se ya wo no 90 o se 93 so bo tape na obetie o gina hoy ono ankasa gina hoy eti asibi no wanyi chew na me kra me ntimi nka kira sibi nse wale no ba menene epe ya hotena ba de mi hu ya no ma atwe mo ho nti ma atwe mo ho no sabi yesimpanifo no ya no mu pe enna no asibi opedie bebresa ono no de se ya wo hande ye ba ntro no de me ntimi nka se o mpe bebre a o ntimi ne ba akonda na wasan abe seketa ma wa ko se brabeda o pese o kira mesan ayo o pese o kira mesan penyina o pese o de akwala ya na hafa o ye no ntime mpene ma won fo he ma hafa why what do you show hafa o no asibi no o pese o de me he na hafa yes wonu asibi na de wo show hafa ntime ne ba ko nda ho ana wo be ka kira se me boss and bar na me twan wa kire yes aya kira sem na wo pese me twan no wo so mama te ase wo che wanya ho me so ma hu nipa no ma hu se ya no wo ne ni na ada ho na ada ntina wo se me nsa nda ho na emra na wo ne wo ho no ami na to pemode ono no de me ntimi nka se ba wo nse ono no owo ho no mo no oba won wo da ti utumi bua ne de utimi bua wo pe yie de wo pe na papa nti se wotwe ho kakra na ode ba ko aba nti na ma ko hu ba ko no ma ko hu ade ma be hu obi na kire se ma mi asibi enade wo pepa won pe anka ba ko nda ho na wo san se ba kata ma ba ko se bra beda se de ne ho na me ti hu se ne ti ma osun utumi bua to ti se ma mfiri ho no ma utumi bua to pa hia wo
on not to know Bisano, but on the oh, me, I met my cassa. I'm here. Oh, no, so dear, oh, baby, son. Oh, I know they mean to mean kind of Hassa. Ah, but on the or no, so not to honor. SCB, anti-SCB, ma, what best CB, breaky. And Tisicana Samno, whom a baby I know did you matter? Who see you, SCB? Or send I won't pay. Me pacho. Now, then I won't pay. I want it na me pacho. Besides, I'm a friend, baby. I know tennis or one brana. No correct. Bisano, Desmond. Baby, I know what it is. Me, I may be fro say. If you want no better than me, damana. Ah, number of them or Namino Capasa, my son, I may buy. Meso me bow hono. Me tama meso me bow no. Meso me buy no. Meso me pese me bis awasem ana me to asem no se. Me si wo pe ansa na mba ho no. Na wo se bibi. Me si wo pe ansa na mba ho no. Na wo me na me de me ho pia wo se. Me ba wo ansa na wo de wo ho pia me. Ba me man si pe se ansa na mba ho. Da bia ofiro anu na obeje aduane na wo tekwa no na wo ba wa. Dia ma me kura ba ho no. Ka me mba ho. Ka me mba ho. Ba dia ma me ba ho no. Ani boy na me were. Me ko sambel man wo photo. Na me pese me ma boy na akọ. Na wo de jaye. What did you do? Adana ya kasa yo. Adana ya kasa no. O ma me ti ase ase. O dis ka ma me de ko kire. Ma me bia ya friend Vaira. Se anya me nipa wo ho. Me kura me pese me ma. Mpemfo no ko Vaira no ko bisa se. Aya no kure. Wo na be mama wo. Eya sa. Ayare. Me wo da no. A me wo da no. Wo na be mama wo. Se me kan kire wo sa. Sa na o kan o dina sa na o kan. Sa na me kan. Wo na se me wo da. Me ba ya man kasa me wo da. Man kasa me na me be ba be ma wa. And dey say na o be mama wo. Onu dey asem na obusa. Me bisa wo. Me wo da no. Obisa. Me wo no bi. Ntu be mama wo. Ono no kra dey o ntimi nkasa me mi ni mu wo. One wo be 60 years be 60 plus me na minimum na sa me de ba ya ba ya wo asam na ba me hu kura no enduru bosome ya ba ya de wo asam na ba me ba wo ho no na me mpa wo ansa na me ba wo yes yentie no hello Osman mami salamu alaikum me pa cho uni masibi Obi na ti pa biru. Woni wuni anyonko fa wuni mu bi. Ai that's my asam. Ai. I that's my asam there. I see the asam that to me Fred that's more. So I can na me work from. You Fred that's my money back from my asam. Desmond say I'm fine. I see sika one, but I'm fine. So so betu ne ka. Desmond ne ka cho say CB sika one ho. Eti pan cho so betu ne ka. Obetu ne ka na oni bi say ono kasaru wa ya. Yo ya da se. De pese etia no no. Desmond, wo se ne sika ni we da na akọ ka che papa ne we say on pare che. Ana me say me kura ma adi kan ba ka say ne mpena bi. Eti we ya. Minim nipa kura ya amuka de so wo begina maybe de minim ne din ba wo begina ha de asem ne kwato obi anim tie me wo ho ana ne mpena no wa sa akọ kire ne se wo mama tie se wa akọbọ ne bra bia mane da bi Desmond ho no se pro se nyam pro wo de asem ne kwato obi anim se yempa si bi onu sa bra na ana wakasem se wo ya ne bra nti na minim se ne bra Jacob na wa bọ ne bi wo asem kwato nanim wo frame no was or crofo Desmond wo de asem to nanim so ono na frame ono ono na frame enti wo bisa me se waka kire me se asibi se wo sika won ho wo so woni no ho biom enti ana me ka kire me se Jacob no na asibi bra enti wo ka kire se ne bra no eti Jacob be ka se me Jacob Jacob krade nyam krantio nyam krantio ba kokora are ntire nyam ntie no mame a nyam krantio no na wo kra se wo be peja babo wa anka na kora ebusuafo nteme kora na Jacob na menem no ye boye homode si ebenya Jacob na ye nkoton eniema mra Boris B chicken akokwa ya titi ni se fi akokwa no suede
akokɔ nsa akokɔ bo akokɔ ta nkrameduane nyina wo ho we die enye antibiotics ne vitamins bi ay organic benya bi Obantama High Street as Awase Market Santase Roundabout Poku Trading SG Mall Top High Shell Body Junction Fraser 5 44 44 44 53 Boris B Chicken Osi Efiakoko Akwantuo Herbal Center enuanum beedu no maka wo mo abomu a wo de adura ba ezi efomrantie akwantuo eba Mr. Yemkuro wanu mu ato wo Ibrahim ha typhoid and hepatitis etunu kra akwantuo eba chemistry enu ye namusa ya de bia gonorrhea ene ni nuanum nyina obeyi ni ho akwantuo eba ko mixture koko opusa wani ayamutim sasabro empompo ene tipaye yewo labor runabout asafo obetimi afre 0246 0241 296 623 now near atwetwen komana 0246 628 508 abey mami abey so yokunini ewe bidro ni hwe nyina mu be ma utadua fon fibroid wa wudiem etro how wo twere koko ene ni nuanom malaria hole in heart ene sickle cell ono betonchia otano so patrapa new site 0243 345 392 me pacho weni da so ho heba clinic wo diabetes Dr. Prophet ene ka saying o say enemu sayade bia awomu ha bia sciatica fibroids hepatitis ya boy dwuma e wo say Cropon Farms ene ya be piem wo ebuya kwa makro na kisa Sitem Junction 18th ya yetu agumонte so free screening fa ho bejim 0243 649 115 wenyan Jacob Jacob wasa katina bishafo yemla sompa chedie we ye bi last year this year so why bi sima na ye di animu yanya adwenkyere no de onyame ayama wo sompa chedie mu this year last year we ye bi wonu bibi frenedi adanse na unu ye bi nye bi no so nyame hira no 0551 931 931 0548 931 sompa achedie yegusunsu ayeye se ye ntade se ye sika se ye mo se ye anwa baby a obi a de ofre kra ye betuka ne aba abefa momo number ne 0598 559 802 0598 559 0559 802 Tarawan Media na Blessed Foster na yenko hello me pacho udi ni baby akase free pacho ndi kase free yenti o why ma ne so kakra mai me pacho mpasi this year na me send this so anu bi che 500 yo na chese enkwa ne papa by me a single parent na me sending na chese o sendi bi ni nyame so ama obi so abeche usika nyame shiraw hello ayini yajo sompa dia no me ye bi na me ba so epredwuma owie school en fiedini university na ya na me onye dwuma na no sompa dia me ye bi no yanko passion ho anu nyam ese wanya dwuma amen ewe Yesu demu amen amen fie du watena fie so mpache de nyame afaso abie kwan ama no ma me ote wo ye den 0598559802 Tarawan Media ofrepe fast na edem na nhirei na ebufaso na eba ne seba Jacob wakati na hemso no onye na adwenso be kasa esibi na chese Desmond what media koto obi anim se empa ne choma odi ase ne sika wo ma mfa nkoto obi anim se ompa chama because de wo hono se nipa na afre me na me ko nya me kra me nko na ko e me ne bo ga bi afra na agon ha onim no esibi anti ye ko ye no ye bra wakase bia wokun ya kansem ni nyina se
eye double money mesra wanyame yere brother day osem kwa ye double money sa asem no usoma na usom man patro me nsom mon kwa ye double money bia bisane se be bi okoye na ade me ti ho mi number me nim me kwa ye voting card kura na me de ayi me de dada na me de ko enti na ma me sesa ba ye no me kwa ye ayi less me ye na roll stay so me kwa ye eni me de me patron tese woni ni kwa ye pipi me ni ye bibi woni ni bibi aso no bi na sesa me patron yanko Jacob hello Jacob ma asibi ni that's more someone who ni mu bi well she came to inform me about the incident. I mean, what Desmond had collected money. Desmond came to your place. No, he didn't come. My sister came to my place. Your sister is a CB, isn't it? Yes. All right. But you know, this is a long time. And then hello, Jacob. Your line is breaking. Can you position yourself? This is a serious problem for her. Jacob. Hello? We can't hear you. Come again, please. I said, use your management experience to solve this problem for her. Jacob. Yeah. We can't hear you. Oh, I'm saying that use your managerial position to solve this problem for her. Okay. You want us to use our medium? Hello? You want us to use our medium to solve the problem? Yeah. Okay. That's okay. Yeah. When you say bia no when you want dance bia la wo ba be ka ono na nkasa na obetena akora obeka asem bia mame yini sa Jacob oyini me dase waka bebre eye dase edanya mi be wu no yina ya nko oda ebi be ka abonten ya no wo wu dada ya mi wa wu yes madam broken heart couples me firo onko ma firo akọ asiato nyabotere oyini me dase asibi ne abranti ayese abranti obi a na sisie no ano odin wasi anu odin asedu yabo ne edibeja because obi a sebe me nua bema wo mpe no na wakotena ne so na wudi ni nuane na wo san gi ni sika sa afa no wudi na ni sisie kese efri se wo ye bema kra na akofo ba ese so ma ni bibi to aduane di wa ma ne hwe wo so so wo san ka kire yen ni asante man wi aseman ese na wo mpe no kire se eno kra kire se wasisi no every se bi wo ko prize ha si e kotwe sika ne fama enti wo nkotena ne dem na se bi wo nkofa no na ni na aduane nguso ense ni aduane e wo fam ka ho na san meke kasa nkire yen eye twa so na judge baby a me pese mi wura mu kakra ne se asibi won so fa we ya adesua kese esanse we de ode aye we ya na ye me nwanwa se obi ye made ya mo mfa bibi mfia mfiri adekro na esi ye ni mu na mo sa tip se bi proye na mu ene ese nipa ne de be ye mo enti won so sua bibi fa de na esi hu usika no won sa nka kora sua bibi frim sanse foforo so hye ode mo a wono so so obetumi aye ode oye ya no yini ni ba bi kese am pese mi gina ne se hwe sika kese bi ani wiase ye maame nom ye papa nom ne ye man kwada ha mutie yen sa double money no edi nipa bebre kwa ahweasem edi bebre kura wo mawu enam double money me say sika kese bi ani wiase sika nkakran na ye de toto ho no eno ene beye sika kese obi o wa wose mi pedwetre enti me koye dobo dwetre bia ne wo opa asama me kan busa ogifuo bi a odefuo anasikani bi owo kromia ese ye wo dwetre ye wo sika kese bia ne wo me papa ne kire me sika nkete no ene ye sika no enu nti mu amu pe sika kese double money, smart money, quick money, whatever it is called.
most afo no monsesa mwadwene na wo kakra sempo miensa no ma wani nkan no ense kese no e say 5 million ka de tonsuo kra nka da ne 7-8 million wo yonko de nyansa kwan abedi age odwan aka mo mfanya adesuade oyin ne me da yo asibi adia na ohwe asibi na nkasa no em say wa adopt esuban bi a oye dada ena we no nso so eba beto mu bi ono nso so lane bi obedi mu bi onso bedi bi akọ na se ohwe omo asem ne last week ebesi enene de papa toa na salasi double money no ya na nye malai enta nye malai but obeka ya na sibi wo giton mu enkasa obeka ya no sa me kwaji sika ba ni se ni de sibi giton mu do wa hunu number onim onko school onim number onim hwe but say ya just ni sika kra osa GB kra sa ewo ho sa so koto odwan so ho enti asibi ha ne de okasa na unim ho hwe a oboa di ama yesese mo pesa mo dada we so ebua we so unim ho bi pa ja se nya na ade baaye be me na de baaye eni nti unim ho bi nti na ye koye ya anya ye no ohu mobo se anya ye di a wo ye oba die wada ruma metuatua ena no nso so wanya de wantimi antua mo ka mo si 8 years ni ena wantimi antua enti ni aya kan se 8 years echi o si 8 years ni so enti na esi bi woda so dan ne ka ade sika no so ase nti twaso na sakra wadwen esi bi twaso na sakra wadwen wa hwensam a waka wa ha ta gu hu fin ate wa mama akura ya ni awu so ho na chesa fofofo de onya ska na de fa mema na chesa onso so onya double money nti onko pe bi nsamra na munyusu no eninti yasre sa omofo na mu free sabi mpraduasa mo ba mo abobo omoje ahoho pa omoje ahoho pa but enye ahoho se oba bebu sa akwase ano esibi sa wo de omo ba ji omo but won so ye wadwuma ton pa no na boaboa usika no na fa ya de ode beye na we 8 years ni de esibi ahye oyin ni me da se judge me ba da mo tresi me ba judge wo de mesre se ye ma me no mfantomufo na wa menua ba sibi e fe wa ma se sika na kura ba ya anka be me ko onfa nko ba bia de o kikai ko one cd oh ka ma oh na so ni ko yes ka duro 2 weeks be na ye o de baby opa masa jaja na ska do betua wono ko da wona nyo na ko dis ka ko ye jana wo be ba so wo be ska no jai o ye ne ka se ma o e ba be toy wo kwa o ba dis ska do ba ye no oba boa be ma hunu nyansa se oba oboa be ma ana ko hu number ebu sika ana wo dia ba ana wo be ma wo hunu se krofo be ju sika na wo gi 5 million ana so gi 6 million ana mo dia ko na sika yi akwakoye obi dodom enam ana ya gi sika se sika ni ba ya ka wo aka ofi no aka ko fa wo yi da da wo ne ti wo na kwa be yi oba pagni sim papa nyini e na trafie sika na se aka be dai akoba yi ho sika etitie me judge wada uruma papa yi sika no esese ye hye no amani tua because abo ponche odene widie ne kutwitwi dan enye dan na de ne widie ekwo twa ponche eti won tua sika no ne die wom no se sika no ma me die cowboy no ha no asibidie wom no say o twa ma no asibidie wom no kra no me ankasa kasa kra ye pese o tua ma no na so twemra ma me tie me kra no me ka se wa ye oba ne ti me tua na 8 years ni na 8 years die man ye no
ye wo ye awo baby e tie oh e story e story udua ya na udua ya ayi oba asem Desmond eye yaw oh masa Desmond judge me di manusie no said ye wo Desmond si ebu atopan wo ye ma me asibi so ntina ma na dowo a se bibie ni oh the way o si wi no nka se oben ko den si moden the way o si ye no wọ́n sọ wọ́n ma mi ni mo yẹ ọba pẹ̀yìn wọ́n hangiri sisi wọ́n ní abọ́ n'ekyi papa ẹni wọ́n di ọ̀dọ́ kẹsì di ama wọ́ a wọ́n di wọ́twi ni die mẹ́ nkasa saa ọ̀hún na ọ̀nso wọ́n feelings ọ̀nso nyẹ ana mi jẹ́ jibusa bẹ́ẹ̀ ká kyẹ́ mi jẹ́. baako di kan wọ láàrin mu ẹnna wàá sàn máa mi ní ntina ọ̀dàn. jẹjẹ ọmọlànà. ẹnna wọ́n sàn sí mímí ń dá. o de ẹni bẹ fi fasika ni bra. maame diẹ na mi pẹ sẹ wọ́n tún san sẹ wọ́n ká kyerẹ́ mi sẹ mi yẹ kurọ̀nfọ́ no ẹnna mi ká kyerẹ́ sẹ kọ́ tún san na sẹ maa nyẹ ni nyina kura ma wa. Manya ni ina kra ma me ka kire o se manya ni ina kra ma mbe ma o kakra na o de ma nipa no ba wo ka kyam se me kronfo wa obi ayi ase no sere o ye nyina e sere ho tie me sebe yesi obi a yenim nimpo onye bibia ama ye yehuna itimi che na de tie oba se wo peno se wo mpeno wo ne nada sebe ka wo kwa shawlaya ka wo betua wama waduane adi pen ti nebufu a ode akasa ne de eye yaw me pa chew tia ne fanoma no na so dwemra why ohema yes ma tiwase bye the ono so ye ma ye ya no ene ya kan be duru sa 8 years na ya kire yi kan wa ya me pa chew waka kire me ha ore mate o mate ba sa asem na waka kire me pese ono so kasa wa fom o so me no wa kasa sɛ me no wakasa a wode adeɛ ma me wo se me nkasa masibi for the sake of peace asomdwe nti wo se wo pai no kromfo kagu ayinim sɛ onye kromfo abufo na wode kan na asomdwe mra pa chew obi etiu me pa chew pai me pa chew imagine no kan sanka menka nti onye imagine no nti beka yo anye o mo nso ntia ka me so mentime ma 1 cedi wo de ye me pa chew yes that's small hwemanim miura asibi na metufu wo ye panimu kura wo ho jamemu wa mpratwe ma sama o kai wo di nturo no ni ma sama wo timi ka wa ka de chense wa ka de chense wa ho se ni bra ne Jacob no wa ho se ono antimi ankasa ono Jacob no ko wa ha ka obeka bia ma me wo be hu dia me ye wo o ma asem ne mpena no na akọ force ne se ka se ni Jimmy no no so ja o gina ono bet ma ka cha ma be pa ono ne cha ono kura anya me mpena e na won Jimmy wa nya on mpena bombocrat couples that's why ma momonti yes momonti yes ba mbeka se bosumu we no mo wo ayi kakra bibi wo wanim o de ye dibran awia January me dia number 1 ma ho no biji ye no bekasa nka fa kwan bia ya no 10 cedi akochi se abeso ba me dia number 1 ma ho no o de ye si afefo fro no ma ye mfre won kai me ye be frem me brand scan o ka tell me say ma bokro no waja chame me nkosi me mfa nkosi me fia abubu ma chi block fie kakraka ka me tma tua scan ama no ma me se won ko twensansa me ye krofo ha ma mu we na me wa adwene bi se me 055493193054 931 that's mo nyame hira pa so wa ma na twetita esibi hey 0554931931 054893 achesibi hwe musu ye wate me pa oche unipa umodam hello hello pa chodin do bia akase free
Hello. What was so kasa? If I saw me did yes, me kasa kitchen. Yentio. So mon kan de mama say. Yeah, no one yard there. Yeah, that's it. That's it. Hello. Hello. Would you baby a kasa free? Because that's the secretary from Daniel. Young Kwajadan. Yeah. Mr. Pan, one Chinese come on now, some Panasan. I'll be chairman. Yeah, that's hello. Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon, din baby, I can say free. But you're Pacific Crans abroad East. Yentil. Mama, but you're the Amocano. Why are dear Papa so much in your soup in certain way? Yeah. You can improve baby said, the great grandma and Kamanema. Abranti no se wan kufi ho amma ba na mfa no ho amana no adua na mene ne nka we bia nsi nti wodo kwan so na ba ne nya sika na de ma no nti sa akoye kade a sa abranti bi tia ni sika no no dan wa mo de acha no anu wa sa mo te so na mo ja ba no sika de ma na ne menu bi that's hello Udi baby yo me de adimam ka se free baby ani na asem ni nyina ne se ha no ma hu se me ma ne ba ene ma ne ba ya mo ka bi ma e ma ne kakra we no ka mu ti mu pi na mo kan tro ba no se de wo ye ne nye da fe no je ne fum so tum na fe no ba ma no su tua ni ska ma no me da se ya da se pa no adwenche hello Abusia do friend was see abudi abi abetwe ne kon odi agudie mu nsem no ebrel asibi hwe wonso yi January de eye emfie 8 years kra watwen ye wo November ye be ko December January busumi no pejama ye ne anyi sika na ma wate yo nyashi twaso ena me say eye twaso abusia ye sore so na agudie mu fo no aba beto aso ama yenhia ochina e wo Sompa Nkomo no so akyem da afo nyina frempom a ye chia mu nyina e Ebola Onitim bie pue opue ya wampue ni kwa